טיל ראשון באוויר, מעכשיו. נראה שהם הפילו כולו. אין הפגיעה. Angkatan Laut Israel turut mengerahkan kapal selamnya dalam pertempuran dengan Hizbullah di Lebanon. Hal ini terungkap dalam video operasinya yang dipublikasikan Israel pada Rabu 13 November. Kapal selam Angkatan Laut Israel bergabung dengan pasukan darat dalam serangan mematikan terhadap Hizbullah. Dalam rekaman terlihat kapal selam dan kapal rudal menargetkan Hizbullah. Serangan tersebut menewaskan sejumlah anggota senior Hamas dan Hizbullah. Selain itu juga menghantam fasilitas-fasilitas strategis di Lebanon. Israel mengklaim serangan itu menewaskan Said Ala Naif Ali yang diyakini bertanggung jawab atas perencanaan serangan terhadap target-target Israel. Ia juga bertugas merekrut anggota Hamas di Lebanon. Adapun operasi ini dengan bantuan intelijen dari Shin Bet dan intelijen Angkatan Laut. מגע ביכולת עם הסתיר. איזה מזהה כתבם? קיבלתי? קיבלתי? תגידי לי מתי אני יכולה לשגר. עדיין לא, מיד אישור. אנחנו נכנסים לביצוע. יש לך אש חופשית. תודיעי ראשון באוויר. ראשון באוויר. טיל ראשון באוויר. מעכשיו. נראה שהם הפילו כולו. אין הפגיעה. מגע ביכולת עם הסתיר. איזה מזהה כתבם? קיבלתי? קיבלתי? תגידי לי מתי אני יכולה לשגר. עדיין לא, מיד אישור. אנחנו נכנסים לביצוע. יש לך אש חופשית. תודיעי ראשון באוויר. ראשון באוויר. טיל ראשון באוויר. מעכשיו. נראה שהם הפילו כולו. אין הפגיעה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.